Ko Rex lapha. Nxa umile ko Rex lapha naphuma khona mama labana abayi-force abathengisile lokuza laba. Abathengisa ama lokuza. Abayabe siyahamba tata amakhabishi besiye force. Wona abali lokuza leyo la iplaza yana abali flatheleyo leya. Ilokuza yezapho leya. La kumathambo. Kumathambo lenxa senkayi. Ayikho. Nxa uhamba ngeloko ungahamba false road ungafike toll gate uyadlula yes ora ngiyabona uyadlula toll gate uye kobhinis uyadlula i-10 off leyana eyangaphi yako Mahlotho then the next one iloko nxa ukhona usithi kule ndawo lapha kume khona abantu first indawo kwawe kume khona abantu bethengisile lokho plaza ngendana kuthiwa komathambo eliku left nxa usiya force komathambo lakho zakwampana sasiloko nje ikhudi motor zathi abantu abayazi abanenge ukuthi yayivele ngaphi yayingaphi uyabona lapho kule building le lokho zale ile yabo kuthiwa kuna builders what phakathi kuka 40 phakathi ngo40 yanjo phakathi kuka 5 lo 4 avenue yanjo andona phakathi kuka 5 lo 4 avenue yanjo kuloko indawo ngathi kumbe lokho zakusa flea market ngathi kusa flea market yanjo indawo yonke lana ikhudi motors lana la garage leliya usiyafika lapho uthengisa khona lokho building mate uthengisa kwenza mende lapha yonke lana indawo la yikothiwa ikhudi motors la garage leliya ilali lokho kwakulalona liyana le BSS ngale phambili iBSS ayingeza buvuthi iBSS okay ikhudi motors lana yeza phula right sahlala into sibili eyazi yasenza sangathi siyezwanana ngoba kwakusenziwa ama operation qiniso lihle kwakusenziwa ama operation but ama operations akona ayibuhlungu kwesinye isikhathi uzungenele so la ukuthi kona vele ungabotshwa lokubotshwa uthi I know this is wrong into eyasenza sibili sangathi siyazwanana eMozambique kuthe nxa kudubukile ukuza eMozambique manje lapha sasithona sigijima la sixotsha abantu ababalekayo abanjani abangalwiyo abantu ababevele bengalani lokulwa ababehamba nje anjo whether they were real or not asesiso sibekwazi but so when operations ama distant violence kakhulu. So like I remember I was young then, but I remember those experiences ekhaya when you know ama-ZPRA questions card bayofika bethola abantu abangama ex-ZPRA umbone semdonsele eceleni laphana kumbethi baleka so wena awuzungahamba kwabantu uzondile uyafudinga abantu suhlangana lo Thomo wakho umtrainer khonapho kwakusibanja into eyayenzakalayo ngezinye insuku eCholocho kulomunye umfana lapha esasisonke same training same company and futhi ngiyakhumbula same platoon sasijena ama sections kuphela wothiwa isakusimbiza ngokuthi ngoEnglish yangola sesiya kombamba le yokuze sifika sihlala lapha na kombamba lapha ngibona kusikhathi babuya la ngifike ngibingelele mina anjho ngoba no pretend noma ngangeke ngipretend ngathi angimazi mina ngimazi kwakuyabe betray omunye umuntu lokho ngambingelele asuka ngahamba bambuza lapho uthi hayi mina liyambuza ngivele town mina ngingabuza uVictor na 2 weeks ago ngibengila lokho ze ngeke ngambona etown ungibonile ngisetown ngihlalele etown okwalapha liyambuza ukuthi bembiza ngale sebembiza sebefuna ukuphendulela istory uthena uwazi wena lapha mina ngathi lo satrainer sonke lo nyamazi uyangazi and 2 weeks ago besisonke elokuze so ukumazi kwami njalo kuchone ngaloko kubuzayo wena ukumazi kwami njalo 2 weeks ago uqinisile besisonke nyamazi futhi satrainer sonke lo lebizo lakhe ngoEnglish elegangeni right mazi njalo 2 weeks ago besisonke right wena kungenelana ngapi la lokho kubuza ukuthi le distant ukuthi le distant kungenelana ngapi lokho distant bakhe wena lokho hayi phela ngathi hayi ngingafuni ukwenza njalo bamekela kodwa wahamba ngibamekela wahamba sibili
kwakunzima ke kuhampana ngalishana isikhathi ngendlela yona leyo ngoba kwesinye isikhathi wawucina lawe ufakwa elokozeni uthi truth lawe usukuba i-distance yes sasingathembana ukuthi kulama incidences amanye ayazakala asegcekeni ukuthi kwesinye isikhathi wawungathothwa la uthotshela into engekho but ulabo khona lapha nje lawe ulabo khona lapha i-experience esadlula kiyo ezipras ngesikhathi lesiyana inzima kakhulu ngokuthi noma emabharakini they could talk abakufunayo rubbish yonke khulume ngonkomo kubi uzwe nje sibili kusiba buhlungu yazi uswele lokuthi wenzeni antjabo kodwa ke khonokhiyana kwahamba kuthe umatsanga sechaya ipipeline kwathiwa khona abantu abaye eMozambique ngale kwakusokusiyasetshenzwa phela kwakusokusiyasetshenzwa ngale umuntu ongafika ngeMozambique akakwadi kwenzakala but I know mina ukuthi abanye abantu baqondiswa eMozambique ukuze beqonde bekwazi ukuthi lo ngicomrade lo ngoba wasumvikela yes esekwazi ukuthi lapha umatsanga phela wayengasho umuntu ukuthi kona kwathiwa khona uzatshona ebaleka imini yonke engene etsholo ingene lupane engene litshone lilandela ukuthi lilandela umuntu elingamboni umatsanga wayelisithi nxa lingamdinga ngalini uyalidinga yena njalo so ezislapha yes nxa lingamlandanga yena uyalilanda lingahlala lingamlandi lina uyabuya yena unlike here lapha esithi ngoba siyatshona sibhoda lapha kuhamba amafutha imota phela litshona lihamba iganga lonke manje ungadubula umuntu yes manje ngale kwakungekho lokho labanye ababembuluza bekhona lapha njani ngale kwakusokuchaywana thina la by then sasesukile lapha saya ngapha saya eGwanda eGuyu lona uthiwa kuseGuyu yukape ilokuzi battalion nje yayisikhona ngoba sihambe lapha ngo 84 yes 84 company yami yaba i-advanced company safika lapha namhla ka 4 March iGwanda yayinzima kunzima kungale curfew lapha abantu bengathola ukudla belamba abantu kunzima ayazi ukuthi kona ezinye izinto songathi uyakhangela wazi buyele emuva sozikhumbule sokwesinye isikhathi uyabona ukuthi khona emhlabeni kunzima emhlabeni kukhona abantu abawicked ayikhona lokhana kwedrama ukuba wicked civil kakhulu kwedlulisileyo so wena wawudla impuphu empini usilwa lekhiwa so ubona abantu bakini besidla impuphu bengelayo futhi bengelayo the masimini unfortunately kwakule drought ilokuzi iMarch South vele isikhathi esiningi vele iMarch South vele angikwazi i-drought inkulu kakhulu ngale kwakule drought lapha and i-drought yankhona yayimbi abantu bengadli uyazi ukuthi kona kwakunzima but kwasokusenzakala ukuthi kona ulokuzi governor lapha nasisengubani kuthiwa Mark Dube kwakusenzakala ukuthi enqaye kumbe kwathi ngemva kwe3 weeks kumbe 1 month thina singende lapha nakwasokuthiwa i-curfew silokho nje ngoba sekulamasotshe endaweni le right yikho ukuthi abantu balapha bezwe ngathi but ama operations we still on ayiloke on ama operations esenziwa right ngaba lapha lawa ama operations lawo ayisenza thina sibe lamakhanda angathathi kodwa sesifika ke eMozambique ngale istory sase different ngokuthi asichaya sonke ngale sonke ngokufana nayo futhi sonke kufa wena lapha kufe mina lapha kufe wena lapha kufe sisuka ngale Gwanda thina sisiza la sasilamanye ama commanders ethu lokho ama section commanders kodwa babengabe regiment sesihlanganisiwe integration wayesathi lapha sinqa separate lapha kona la railway station la ihle khuluma ukuthiwa kwakusasilomunye ulokozo wayengathi iClown so section commander othiwa nguMayiro madoda siya empini abanye bethu lapha sizaphangisa ukuphenduka sesikhangele phezulu siyabuya ngamadakota la ngale kakudlalwa kuyafika kufana la ngapha ekhaya
ngalesi lapha siyahamba siyabuya singakwananga singayengani la siyabuya singakwananga abanye bazasala khona endla kanje ngiyacabanga ngezinye insuku sichayelwa abantu elokozeni ya Matsanga wayechaya yikho ukuthi khona ungakutshela namhlanje akutshela ukuthi khona mina sasihambe elokozeni lapha eBBS siyenza ama refresher courses lama lokuza wona lama BMAT lawo lokuza ama British Military Advisory Team lami besitshengisa okungama formation kwabo okungasebenziyo kwakungasebenzi ku ground lokho kuMatsanga hayi ku ground akusebenzi lokho impi ayifanani le awukusoziwile office impi wilwa ku ground so babefika besithi izinto zabo 2 up 1 down ilokoza iya advance ilokoza icompany ama 2 up 1 down kumbe 1 up 2 down akusebenzi Matsanga waqeda abantu ngakhona okukhana ku-information kwabo kwaze kwathi sokubuya ama-instructors ama-commanders akithi waza kutshela nxa abantu befuna iqiniso elipheleleyo sibili iZPRA ama-commanders ayifakwe endaweni okuthiwa kusephulu okuthiwa yi-280 ephulu le bela nto kwenza hayi behlezi bengalama-company bengalani anjho ngiyabona kwakuthiwa khona bala influence enjani wrong so babesihlalele nje bekhona le kuphulu ngale but kwathi sokuchaywa nabantu eMozambique babadinga yibo abantu ababesibehamba lani but bizana ama-ZPRA la bizana abantu abaku-280 ngala ama-ZPRA la yibo besesikhamba labo laba abanye esasilabo ngapha sibethatha ama-off esasilabo ngapha sibethatha ama-off liqiniso lelo abantu bengaliphikisa namhla kusasa kodwa umvulo ngumvulo usibili antsho bengaliphikisa kodwa bathathu bakusikuthathwa abaku-280 besiwa ngaphi le elokozeni eMozambique yibo abafika bathi bona asisebenzi thina ngelokoza formation yama British thina ethi formation i-box formation ngoba i-box formation yayingavumeli vele ukuthi enemy ingene phakathi anjho yayingavumeli ukuthi i-enemy ingene phakathi but i-2 up 1 down engalichaya eceleni lapho ayikwanisa ukuchaya ledlule shaya i-HQ yonke lapha abantu bethakazeke bengasakwazi ukuthi benze njani lingakwazi ukuthi lidubula lithini ngoba ngapha kulabanye phambili kulabanye enemies phakathi kwena anjho so kodwa abantu bonke abahamba ngale belengqondo yokuthi iZPRA njani abanye bakhona basala khona isasibizwa nje bengathi balokuza ingqondo kwabo konjani yibo babesiba lomnyama futhi base uyikhama babesiba lomnyama ngoba babehamba belengqondo ukuthi Matsanga ufana nalamani lama dissident labatshona baxotsha imini yonke ngapha so yikho ukuthi khona iMozambique yaba yi-blessing in disguise yethu ngoba yikho besaqalisa khona ukubambana ngakhanya sibisabambana ngeMozambique akula futhi enye into yasibambanisayo. And you also earned respect because I said things so yakwazi kulo. Yes, sesikwazi thina phela ama-ZPRA thina angitsho ukuthi kona thina ikade esiningi umuntu ethwele iAK engale kwakhona mina ngihamba ngapha le AK kathi nyame ngisabani ungangenzele ambush kumele ungichaye ngohlamvu lokuqala ungangikhutha ngohlamvu lokuqala ungichaye ngohlamvu lwesibili kuyabe ngivele akuthi ngisethi angitrainanga kuhle vele ungikhutha ngohlamvu lokuqala uthwele sibili lungichaye nge-AK lami ngithwele AK hayi ngiyabe ngatrainanga kuhle njalo futhi mina umuntu okuthi empini umuntu okuthiwa ufe ngohlamvu straight uchaye nesibili umuntu wafa ngohlamvu angizwe ubuhlungu sibhayizile thina kumele siye reorganize sibone ukuthi khona silungisa ngapha kulalapha esibambanise khona lathi kumele sibabambe lathi but into yayinhlupha sesilapha ukuthi khona umuntu ukuthi khona kubheka imoto kwafa abasoja ayisoja libulawa imoto manje hayi
sotsha kumela ngalibulawa imoto lokho kunzwisa ubuhlungu sibili ngizwe sibili ukuthi hapa nyafuthela but umuntu echayiwe luhlamvu hayi isisotsha sangikhona yiko vele ufuneka kade ungabhayeza uyabonga lulu phela lo muntu lo muntu othwele ingqondo uyabonga lulu lo muntu othwele lokhu zamatshe phela ngezandla ukuthi uyakujikijela ulwa lo muntu othwele into enjengeyakho le kumele dubule nxa engayena engakuchaya yena engalichaya nitshengise ukuthi kona yena ungcono kulana encane so lina sofanele kona la ndinanzelela ukuthi kanti ubungcono bakhe kulani bungapi kodwa imoto nxa ibulala umuntu yeyi hayi kwakunzwisa ubuhlungu sasichaywa sibili kwezinye insuku lapha sichaywe sibili lathi size sikubone ukuthi sichayiwe kodwa ke nxa sesithi siyabuyelela ukuthi kona lathi siya revenge la mathanga ngikhola wayeze kubona ukuthi lapha namphambanisi ngangekelile lokho yami I still remember sise elokozeni endaweni kuthiwa kusefukwe sathi sifika khona safika laphana setshintsha ilokozi 6 brigade battalion yena nge 6 brigade kwakule ndawo yayingadlulwa ngadula basebenzi bayinika ibizo bathi kuseButcher area matsanga leso sikhathi wayengazange ke way yena ukuthi khona athe sokungena enye battalion wasichayela usayijeni 1 ngelokho za anti personnel kwesibili wachaya umunye alwana usasikhule sonke ujakalwa kodwa yena waye ku regime wabuye vele enkomo sakhula sonke ngikhaya siyazana silakathe sengikhaya ile kuzene wangele ngibo kulaphana lami ngiyakwazi ukuthi waye ngu driver bafabe babili lo staff sergeant weMT ichawe ngomunye umbhobho wawuchayile lokho wawuncibile kisinsimbi umatsanka welo ngomunye umbhobho ukuthi kona wathi ngachaya isiporo singathi siyaqhamuka so imota lezana zazi ngaso lutho lezana ezethu sasilazo zensimbi lezana wawuchaya ungena umbhobho wangikhona ngene thutsha ngale kwakhona so angikwazi ukuthi kwakuhambe njani lapha no-staff sergeant wayelapha mhlawumbe lahle lwachaya ngapha lwabhokoza ibhanka lwachaya la lwaphuma la lwachaya lokuza udriver lapha yena uJack engikhuluma ngaye shaya qhuma ingalo le kwasala kubambile ukuze sikhumbe esincuncuncu la lwangena la lwaqamla yabona kumbe imbambeze ngo3 kumbe 4 la kumbe ngikwazi mbo wayefaka ama chest webbing kumbe kwadubuka inhlamvu kumbe kwenza njani lapha na vele lwazo phuma lo la lwavula inkalakatha esikhale singakaphathi ingalelo ayikhipha lwayilokhoza lwayikhutha lwachaya imoto ngapha lokuphuma vele lokuthi ludubukile ngikhola ukuthi wezwa angikhola ukuthi kulento ayizwayo vele angikhola ukuthi kulento ayizwayo sathi sisuka lapho kwakulomunye ulokozi umZPRA othiwa nguDube wayikhomanda i company B company kumbule kuhle lapha Peter ke ukuthi sifuna uclean indawo le uyazi kusaphela 2 weeks ukuthi wayebulelo masanga bangaki 21 ababe se 13 ngaleso sikhathi efukwe bayakwazi lokho 21 hayikona ukuthi kona sibachaya sababulala sabachiya le mbhobho yabo ama motor bombs abe buye fike efakwe lapha kusetshenzwa ZPRA commander yena lo wayesenza njalo izimanga zonke lezwe eMozambique but lapha babengani baledele hayi lapha kwala kathesi uyazi omunye umuntu ekhuluma ezinye izinto so okunye kuyizinto kuyabe mangalo ukuthi kona lo muntu lo thina iZPRA nangwayo iqiniso lihle iqiniso elipheleleyo sibi ZPRA was trained and very well trained ayikona lokwana ukutraina lokwana ukuthi kona satraina ama ZPRA satrainwa ukuzwayo futhi ayikona kwanga ukuthi mbe satraina saba half baked hayi sasivele sitrainile ukuzwayo ukuthi athe sinaye ngikhangele so ngithi mina nginje iqiniso lihle abantu ekhathi amfuna ukuthi mbe
mina uthena amasotsha ngo10 uthi wena bengatrainwanga ukuthi belandele mina benthatha ngilo mpopo hlala labantu bakho lapho. So usuke nini wena uArmy uthi nini uArmy mina ngisuke ngo98 ngathi ngisuka elokozeni ngathi ngisuka e13 ngale ngibe 13 sachaya eMozambique Beira corridor kilo kuze ngapha kusiya kobothi bawawa province koboBuzi Resitu ngabuya ngapha kulokoza kobo Mabhalani ilokoza iLimpopo corridor le Mabhalani kobo Khombomune Mapai Fukwe barrage msiyafika kobo Chokwe kwanala indawo engazikhavayo zonke lezo. So ngithe ngisuka ngelokoza ngasuka ngapostelwa elokozeni eZIC map and research but iyabe ile lokoza lezi zokukhangela intelligence lezi ngayikhabrate ngatrain ngahlala eMayidimbijana ngasembuya lapha eBread ngithe ngifika lapha eBread ngahlala kakhulu ku ZIC ngagcina futhi ngisithi mina but lapha akungincedi ngalutho ngoba ngangivele mina anti ngangigcine mina ngigrade 7 amakhosi zonke la ngangiwenza ngigrade 7 ukuthi imfundo yokuqala ingafanani la lele yakhathesi imfundo yokuqala wawusithi fika ku grade 7 kule into kulokunye osukwazi yeah so amakhosi amaningi ngangiwenza mina ngibu grade 7 ngile grade 7 so ngathi ngisuka lapho ngase ngisiya ngaphinda ngabuyela futhi kulokoza kuinfantry ngase ngisiya ku elokozeni kuma clerks lapha ngaya course yelokoze quartermaster ngabuya ngazojoina ama clerks anga brigade awe quartermaster ngijoina ama clerks quartermaster lapha ngahle ngathi mina into ade ngifuna ngicela ukuthi khona lemvumele ngifunde nje ngoba isifiso sami kusikusela ngiyena lapha ekhaya but ngendaba zama operations kwakungenzakala bawungeke ube lalithuba lona lelo ukuthi bekunika kakhulu nxa ku event vele lina lingabe reaction lingabe gangeni vele isikhathi esiningi vele kumele lithole lisegangeni lisebenza so lapha sengiku-queue lapha e-office lapha ngangilabo lokuza ama commanders ami futhi inhlanhla Captain Mabusa was ZPRA uMasuku from Fort Rexen Philip Pusile was ZPRA bahle bamvumela bathi hayi ba recommend incwadi yami civil thambe efunda kwenza wami lokuza iJC le O level ngabhala khona pha ngisuka lapho ngase ngisiya futhi kwenye course futhi yani lokuza admin so ngase ngintshela ngapha ku admin futhi sebenza ngapha bread ku administration sikhangele nje lokuza nxa ulaphana iHQ1 brigade le yama battalions wonke lawa 1 2 1 3 angaphansi kwenu kuthi lama lokuzalana selwele lana angaphansi kwe1 brigade so sasiwakhangele bathi alami ngo98 hayi ngibone ngathi hayi sokukwanile abesitaki ngcono ngichiye ngenye ephumula wasu retire ngona retire lokuqinile ngani uvele yangola namuhla yikuthi khona ngivele ngathi mina ngiqalisa umsebenzi mina phela ngangalandevu ngiqalisa umsebenzi ngingena khona lapha ami ngangalandevu mina ngiqalisa ukuphuma indevu nanse ami lokho ngihwaya ukuthi kathi kuyaphuma lokho ngisithi zaze ngaze ngicela ngizibona ukuthi hayi vele ndendevu phela so uthi vele wahamba umncane ngapha imncane so in all this maybe sesicina lapha ungathi do you have any regrets ngokuyempini and everything angikwazi ngekwampani ukuthi kona iqiniso ukuthi kona
Nxa ngithi ngiyakhangela ngithola ukuthi kona le ndlela esisebenza ngayo manje ngathi siyasetshenziswa kumbe sisebenza ngezinye izandla ezingayikho khona lapha ezingasizo zethu lapha eZimbabweans kumbe ikusebenza kwethu sibili ngoba ngiyakhumbula ukuthi kwanathe iqiniso ukuthi sathi sisegangeni sasilezinto sasizifisa njalo izinto lezi sasizifisa lezi sasikwazi ukuthi singafika ekhaya kuzaba yilokho la lokho kakuhle yikho phela sasithi nxa segangeni la nxa singaze sibhonjwe namhla kwakungala muntu othena ungcono ngiye ekhaya hayi akula ngeke ngizibuza ukuthi sasiloyiwe sasinjani vele kwampana why wawungala ngqondo ukuthi kungcono ngiyekele lokho abanye babesukela babehlezi kuhle kungalanto kumbe ukuthi kungebe kushotayo kungalanto eshotayo manje konke kukhona of course thina abanye ngathi nisuka vele amakhiwa evele sezingemva kwethu so sekwazi kuloko ngabafana lapho okurongo lapho kuyikho okuncedisana lana lamalokuza lama terrorist la ukuthi kube kusenza izinto ezimbi so abanye babevele besukele kuhle but abantu labana babengala engqondo ukuthi bethi bona uthi wona hayi kodwa nxa kulanjwa sokungcono ngekhaya nxa sisifa sokungcono mbiyele ekhaya hayi yayingekho la ingqondo abantu babeloko befocuse phambili ukuthi isifuna kulithatha sizaze silithathe ilizwe lethu lezi ngoma ezahlatshelwa khona le ntambama so nxa siselokozeni imelokozeni khona le kobangola le ntambama nxa kuhlatshelwa ingoma yakho ngawuzizwa ukuthi izingoma ezinika umuntu ilokuza ispirit yona leyani ukuthi yimpi le but nxa sizofika lapha mina yakhumbula ukuthi kona nxa singathi thina amakhiwa ka1945 bathi bevele empini amakhiwa ka1945 baphiwa indawo ababengayithenganga anjalo indawo ababephiwa nje biphiwa kuthiwa kona hamba lapho uyeqhuma le uthi indawo yakho indawo yakho le manje ephiwe lezimali lana ukuthi kona eyenze indawo liyana imzusise ebe lawo lezinto alazo and most of those guys yibo abantu ababengabe parliament ngoba thina sasingabavuyela ukuvota lapha yibo abantu ababengabe parliament bebabusayo bebabenza imithetho futhi bona labana abantu laba manje right nxa labana abantu babephiwa thina siyabuya lapha we didn't expect ukuthi siphiwe we actually bought sathenga izinto zethu thina sathenga esakuthengayo siyakuthathelwa kodwa ikhiwa elingathenganga lutho alithathelwa ngalutho elingathenganga lutho ikhiwa lelaphana lelo kuze le plus lakhe ama properties esiwathengileyo thina sithengile azange silinde ukuthi siyaphiwa ukuthi kuthiwe khona hayi ngizafika liphiwe lokho ngoba kade lisempini we deserved ukuthi khona sifike siphiwe ngoba sasempini anjo kodwa zange sikumelele lokho sathenga right sesithengile nawo okwenzakala siyathathelwa izinto leziyana zonke ziyathathwa nxa zithathwa namhlanje awuthi udawula lutho wena movetho ngalanqondo amaovethe bavele bangabantu baba psychologically affected ngelokuza babevele bezaphiwani bona umuntu wayengalanqondo sasingakwanisa ukuthenga izinto iproperty sithi sifuna ukwenza something singalanqondo right sasikuhambele kuyini phela salwa singabhadalwanga endi ukuze uSmith ethi yena usefuna ukuthi kukhulunyiswane wakungasuka ukuthi kona ufuna ukuthi kukhulunyiswane ngenhliziyo yakhe enhle ukuthi sebulela kwaba yiforce ukuthi kona uyachaywa yikwazi wathi nisefuna ukuthi kukhulunyiswane right uSmith sethena kufuna ukuthi kukhulunyiswane ngeforce siyenzileyo thina we deserved to be paid azange sibe le ndaba lokuthi siyabhadala but sabuya lapha la okuncane sathi thina okuncane lokuthi nasifuna ukuthi sithenga ama properties
asifuna ukuthi sifuna lapha sesizosebenza sesisekhaya sifuna ukuthi sisebenze lapha ama property ukuze singahluphi umuntu futhi into lezana siyazithathela sezithethe izinto lezana namhlanje umuntu uyakutshela ethena hayi wena vela ulalutho amavetsalana baqinisile asilalutho ngoba bathatha baqinisile asilalutho ngenxa yokuthi khona izinto zethu zonke sezandleni zabo everything la namhlanje abakubuyela ngalutho izinto esazithengayo ngethu imali akula muntu wasibhadalayo leyo mali abanye enye ami yayingathenganga lutho antshela mina ukuthi khona abafowethu laba abanye bezandla babethengene kuyina babekuthengile ababengalalutho but on our side sasilezi zinto sasizithengile ngethu imali so khona lokho kuphela ngawucabanga so kubuhlungu indile history abantwana kumbe kulabanye labadala alokho bengananzelele ezinye izinto ngokuthi kezinye insuku ngeke ngachallenge abanye sisiya ngisiye enyathi bakhuluma from here bazi bafike lokho ngaze aba challenges sesifika kumbembezi bethi bona ama ZPRA bonke ingqondo zabasithathe kungenxa yembopho so le government ayingafanelanga ukuthi thweni banike imali ngoba abantu laba vele baphambaniseke engqondweni ababuza ukuthi kona mina lithi ukuthi kona lina ngoba singabantu abamnyama sivela ndawonye we are brothers thina ithe siaffecteka kuphela engqondweni ngombhobho amakhiwa ayengamakhiwa second world war yibo bona abasemaplazini abantu ababo basele khona la amaplazi wona lawo yibo abafika baphiwa amaplazi ngoba babesebenzisa imbhobho njengathi bona indaba kungazange ukuthi khona psychology basi imbhobho siba affect why affect umuntu omnyama ngoba ngwakini ngoba sisonke why usenza njalo hayi thina sithiwe ukuthi ngathi no that's not it lingazideleli njalo abantu abamnyama and vele nxa wena uzazonda ulokoza umZPRA uthi uzonda umZPRA kube kwathi uyazizonda wena ngoba singabantu abamnyama sonke akumelanga kube khona lokho kumele unanzelele ukuthi kona thina lelithi thina sasi ngabantu aba-affecteke engqondweni sasithenga awethu ama-properties sawathathelwa amakhiwa lawa elithina a-affecteka ngengqondweni ngamakhiwa a-right ayefanele ukuphiwa amaplazi bawaphiwa azange bewathenge so o-affectekile engqondweni kwampanambani lekhiwe lalandwayo kwathiwa khona hayi wena ufunani hayi kungcono sikunikile lokhoza kulo muntu wathena hayi mina ngiyathenga ilokhoza property owaye-affectekile engqondweni kwampana affectwa ngumbhobho psychological umbani phakathi kwethu sobabili so kwaphe ngiregreta khona ukuthi hey angikwazi ukuthi kwakutheni but sacrifice kakhulu baphela abantu abaningi abantu abangazakaliyo lapha balele khona namhlanje ngoba abanye sasigcibele egangeni and namhlanje amalokuza amathunabo akabe identified abakibo bayakwazi ukuthi khona umntwana wasala empini kodwa umntwana lo lanxa abanye babemama graves anjo abakhona abanye babesibephongo gejelwa okuligodi okuyitrench la usunduzela labana abantu ngabantu ababela bakibo lapho abantu abasala khona lempini banengi kakhulu babe sacrifice bethi bafuna ukuthi bebone iZimbabwe ikhululeka isiba iZimbabwe enhle sabuya lathi sathi thina senzo siya complimenta abafowethu basele egangeni kungcono sithenge ukwenze ukuthi abantu bethole imisebenzi bethole ukusebenza bethole izinto ezizabe zibancedisa empilweni namhlanje asilazo properties amaningi kakhulu too much asilapho namhlanje
Yeah, Babu Sibanda, I think on that note, it's quite, you're talking izinto ezibuhlungu as real njalo ukuthi the sacrifices that people made, they have nothing to show for it. And sometimes you ask yourself ukuthi maybe umkhiwa wayengcono kulo muntu omnyama ngendlela esitreatana ngayo, and we still have a chance to solve some of these issues njengabantu abamnyama and say, yeah, we wronged each other for whatever reason, maybe sasingela information. But we can, if we mean it, why don't we return our properties as ZPRA? Why don't we recognize our properties as ZPRA? Because for me, for the National Peace and Reconciliation Commission to have a meaning, before we can do anything. But we can't be pretending like but obvious things that are supposed to be done are not being done. So for those who are joining us today, Victor Sibanda, YSMP ZPRA, and he also continued after independence, and he was telling us the history that many of us don't know, and that's the aim of the program. And we learn a lot from these stories, because we there's no way newspaper so qakathekile ukuthi sixoxele abantu ababekhona wenzele ukuthi imbali yakhona ibe khona. Ela mibizo nguZenzele Ndebele, asihlanganele njalo kwezinye inhlelo.